Mnogi narodi nemaju svoj jezik, mnogi narodi nemaju svoje pismo, a Srbi imaju sreću što imaju ogromno bogatstvo, pošto imaju i svoj jezik i svoje pismo. I to treba svakako negovati, očuvati i pokloniti budućim generacijama. Provejava neko mišljenje da mi u Evropu ne možemo sa ćirilicom, a to je po meni pogubno mišljenje. Mislim da evropsko tržište kulture upravo zahteva neke autentične i originalne proizvode. Ćirilica to jeste. Nadam se da ćemo na ovaj način podići svest o negovanju našeg pisma koje čini i koje jeste sastavni deo našeg identiteta. Mi samo treba da promenimo paradigmu, da ne posmatramo to kao deo prošlosti, nego deo eskatološki deo naše svesti, a to znači večnosti. Ali nadam se da će jednog dana doći moment kada će obrazovni sistem upravo da bude nosilac te ideje i kada ćemo doći u situaciju da ne moramo da organizujemo događaje koji će da skreću pažnju na ugroženost ćirilice, već na njenu ljepotu, na njenu bitnost, intelektualnu, kulturnu i svaku drugu. U svom nazivu ćirilični brendovi zapravo sažima savremeni trenutak koji je nepogodan za ćirilicu. I zbog toga smatram da je okupljanje oko ćirilice u savremenom duhu ono što nam je neophodno. Ćirilica ima apsolutno sve uslove da opstane i da nadživi sve nas. Zapravo to tako i treba da bude. U suprotnom, svi mi pojedinačno bit ćemo pomalo krivi. Werner Weber, oftalmolog, 37. godine uradio doktorski rad Azbuke svijeta i on je našao da je srpska ćirilica najčitljivije pismo na svijetu. Odličan festival, podržavam organizatore u nameri da organizuju još ovakvih skupova i da se takođe ovakvi skupovi prošire širom srpskih zemalja. Dakle, ne samo u Novom Sadu, nego i drugde, u Beogradu, Banja Luci, Nikšiću, Herceg Novom, Kosovskoj Mitrovici, gde god živi naš narod.